Together, growing in faith, changing communities.
bazalwane. Ngiyavuka kumina nomhlabeni ukuthi lapho izinto ivuka kodwa ikhumbuza ukuthi ekufeni zakuqeda umsebenzi. Kuzadlula. Kodwa ngedlule nami futhi kwesinye isikhathi kubalekile ukuya phambi kwento bese uyayitshela ukuthi ekufeni uThixo uzakuqeda umsebenzi. Kunenkonzo uNkulunkulu asinika yona namhlanje. Uma uJesu esewuqedile umkhuleko omunye wabafundi bakhe uthi Nkosi awuke usifundise inkonzo yokukhuleka. Ake usifundise inkonzo yokuthi wena mawukhuluma noThixo izinto ziyenzeka. Lethi izwi likaNkulunkulu uJesu wabe sebakhombisa indlela yokukhuleka. Kodwa inkonzo engifisa ukuqala kuyona inkonzo yokuba uJesu ekhuleka nokwenzeka kwezinto iguquka. Ebese bayayibona ukuthi kukhona abakuswelayo, kukhona abakudingayo, kukhona abadinga ukufundiswa bona ukuze nabo izinto zabo zenzeke. Yavuka kumina lenkonzo ukuthi ngelinye ilanga uMose uyakhala kuSomandla uthi Nkosi lenkonzo onginike yona iyangisinda. Uthi abantu onginike bona bayangisinda. Nendlela osikhombisa yona ihambe ifiphale nabantu engihamba nabo bahlale bafuna ukubuyela emuva. Kwesinye isikhathi uma sihamba endaweni kaNkulunkulu siyasindelwa. Kwesinye isikhathi masihamba endaweni kaNkulunkulu siyasindana. Kwesinye isikhathi masihamba endaweni kaNkulunkulu siyadonselana emuva. Kwesinye isikhathi masihamba endaweni kaNkulunkulu izinto azenzeki njengokufisa nokulangazelela kwethu. Kodwa ngiyamthanda uMose uma eyoyibika indaba yakhe uNkulunkulu. Ngithanda kakhulu uJehova uthi Mose ake ungilethele amadoda angamakhulu ayisikhombisa. Uthi angawaletha awabeke phambi kwaJehova ebesethi uJehova ngizosusa omunye wemimoya yakho bese ngifaka kulamadoda khona ezokwazi ukukuseka, khona ezokwazi ukukuthwalisa, khona nejoka lingeke likusinde uwedwa. Kodwa ngiyayithanda inkonzo athi ngizokhipha umoya engubeke kuwena ebese ngufaka kubona. Bese ngiyavuka kumina ukuba weJehova bawungengipheli umoya wasangwazi esingizalayo, bawungengipheli umoya wentombi ezala isangwazi ezala mina esithi masivuleka maqedana amazulu ebese yavuleka. Kwakuma sebonakala intombi kaGadisa wawuyibona iyalusa edekeni, wawuyibona iyalusa ebesiba nehubelayo athi wena umbondli wey'ntetama, athi ukubhekwa abafelokazi, athi kodwa ngiyakwazi awusoze washiya.
ntombi engizalayo mawusubone sebonakele ayikhulumi uyayibona isiyalusa yodwa uyayibona isihuma then uyazi uyobona sebonakele kodwa ngiyamazi uNkulunkulu wethu ngoba masafike leso sigaba wathi amazulu ayama singelikilanga Stefane masazomkhanda ngamatshe sashela insizwa uSawuli sakubhaliwe phansi kwathi waqedani ngaye eseyabu Stefane sabamkhanda ngamatshe athi bhekani athi ngiyawabona amazulu athi asevulekile athi abahlala esihlalweni athi usesukumile athi usengeni yabo yavuka mina ngithandwa zami kuthi kwesinye isikhathi siyadlula enkonzweni yokuthandaza siya enkonzweni yokukhuleka siyadlula enkonzweni yokukhuluma siya enkonzweni yokusilahla sithi Nkosi sengikwenze konke kodwa ngihlulekile sithi Nkosi sengizama wena ngoba wena wenza konke uphelelisa konke asho njalo bhala kahle athi bengiyakumfuna anmase ngimtholile bengiyakumbikela indaba yami athi wena ususindile sikambeni athi hamba ungasabheka kufa athi uzoqasha kumposhongo asibizele enkonzweni ejulileyo inkonzo yokuhlala konke ukubusa uJehova konke ukuphemba izinto konke ukuthi Nkosi angisazi ngizokwenza njani wakwafika isigaba empilweni yakho la ukhuleka njengohlanya labantu bengazi kwenze njani qala ukula kodwa uyabona ngiyebe elinye igiya manje ebesiyezi ukuthi angisengedwa uthi uyazama ukuthula ungathonte phakathi alokhu ibubule njalo engathi nganina engathi ngakhala kodwa lokhu ibubule njalo ithi angisakwazi ukwenza athi inyembezi athi siyabona umkhuleko wami angithinta le nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona ngoba usinika inkonzo yokudlula umuntu sinika inkonzo yokudlula enkweni sinika inkonzo athi bekhuluma ezwini lakhe athi ningakhathazekwa niyakhuleka kuthini athi umoqwebeyo egubeka kunina athi wona yakumkhulekela wakwasondela uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyokhulekela ukuthi kodwa muke wafika phansi ebesiyashintsha i-agenda ozenzayo uNkulunkulu wakwakhuleka Jehova izinto zicakile belokela kodwa umkhuleko wakho kube wobonga Nkosi ngiyabonga noma yini ozongenzela yona sekufika enhlizweni yami ukuthi ngithi ngiyabonga sengiyavuka enhlizweni yami nalokhu ongenzeki sengiyabonga Nkosi ngoba konke kuwena kuhamba ngesikhathi sakhona uma futhi wena uthandile ngizokuthola kodwa ngikubeka icala moya ongcwele ngithi akwenzeke yakho intanto mangenzeke yami akavuka mina namhlanje umethi amadoda Nkosi sifundisa inkonzo yokukhuleka Nkosi sifundisa inkonzo yokuhlala kuwena Nkosi sifundisa inkonzo yokukhuluma noThixo Nkosi sifundisa inkonzo yokulungisa izinto ukuthi ezethu seziyaqashuka esakufundiswe ekhaya sekuyaphela engakuthola endleleni sekuphelile engakuthatha kwesibani baseke-expire athi mina ngiyakunika izwe elingasoze laninika bona athi ngiyakumfundisa izwe elingasoze lakwazi ukunifundisa bona ayafuka mina le nkonzo uNkulunkulu ayibizayo kuthina uthi ngelikilanga uNkulunkulu umose sekhala izinto engasenzeki athi uJehova mosukhalelani athi abantu onginike bona asebefuna ukubulala
bathandwa sami ngoba bakhulekela abantwana bakho maqedane baqhube baqhubeke inhlambe emehlweni ngoba bakhulekela abantwana bakho maqedane baqukanisene abantu ngoba bakhulekela abantwana bakho maqedane bakubise ngomthakathi ngoba bakhulekela abantu maqedane kube yibona abafaka isikembe enhliziyweni yakho khona inkonzo uNkulunkulu asinika yona athi mkhulekele noba engasafuni athi mkhulekele noba sekuzonda athi mkhulekele sekulala athi mkhulekele ngoba inkonzo engibekile olimi lakho eyokukhuleka khona izinto uJehova ayilungisa ngomkhuleko angeke ayilungise ngamamithingi angeke ayilungise ngamajeja angeke ayilungise ngomhlangano khona izinto esingakwazi ukuzenzela zona athi uThixo lenkonzo idinga ukukhuleka athi umpostoli Pawuli athi baphi onkalo zabo siboshiwe athi onkophe zabo igcwele inyembezi athi olilabo athi igcwele ukudumisa uThixo athi ngizakudumisa nangenyembezi athi ngizakumdumisa ngingasavumi athi ngizakubabaza udumo lwakhe athi noma bengihleka athi kodwa Nkosi athi ngenxa yegama lakho athi ngisazokhuleka uNkulunkulu sibizela kwenye inkonzo athi Jeremiya athambe ezweni lasemhlabeni athambe umfunela omama abazokhala hambe umfunela amantombazane azomemeza athi ngizozwa ngisezulwini bapho mama bakhulekela abantwana babo mama abathi asenejaba asenze bonke asebehlekile abazabele athi Nkosi ngile bapho mama apha amantombazane athatha inkonzo kaHana apha amantombazane athangenza abanophelila athangenza kubagiyumba athangenza kukehlekwa angenza kubanjani bapha bathi kusenetha abantu bakhe bapha bathi Nkosi sengidlulile kuyena athi ngiyadlula kumuntu athi bengifunda ubuso bakho angethanda intombi uHana iyashiya etafuleni awukwazi ukuya Jehova when you still comfortable awukwazi ukuya Jehova mawusahlenga awukwazi ukuya Jehova mawusaxoxa amazwi akho izwi likaNkulunkulu wangena uHana wafike wayilahla phansi waneyilahla phansi nekaNkulunkulu yathi Hana sewudakiwe athi omunye angidakwanga athi ngikhiphe okusenhlizweni kwesinye isikhathi masikhuleka sibala amagama kwesinye isikhathi masikhuleka sisho imlolozelo kwesinye isikhathi masikhuleka sifunda phansi kanti siswele inkonzo yokuthi Inkosi sengihlulekile kodwa umoya wakho ukhuleke lithi izwi likaNkulunkulu Eli wayibona inhliziyo edakiwe lithi izwi likaNkulunkulu Eli wathi weHana ungazodakwa la athi weHana ungazophuza utshwala la kwesinye isikhathi uzakhuleka bathi abantu bahlanga kanti akusakhulekanga wena kwesinye isikhathi uzawuhlala bathi abantu bahlangana kanti akusewona owenza izinto kwesinye isikhathi uzavela emzini wakwenu uyokhuleka ucela Jehova bathi abantu bahlangana kanti omdala usesondele kwesinye isikhathi uJehova ubesinika inkonzo athi phuma umuntu athi suka umuntu athi shiyela izinto zasemhlabeni ebesuthatha obasezulwini yavuka kumina lenkonzo ukuthi besibaswela abantu abathi Nkosi ngizokhipha okusenhlizweni bathi Nkosi ngikwenze konke abathi Nkosi ngikuzamile abathi Nkosi ngihlulekile abathi Nkosi wena ithemba lami abathi Nkosi wena uludondolo lami abathi Nkosi mase ngihluleka kuwena asho njalo uSimoni athi siyabulelani lokho amasuphila wena kwesinye isikhathi into ezishaya emhlabeni angikwazi ukuhlala la ngoba ngiyamazi uSibani usangasisa if you ever reach a stage wosuba zame bonke obathembayo bahluleka wababiza bonke obathembayo bathi abanaso isikhathi wabacela bonke obasizile before bathi sengikwenze konke sengihlulekile kwesinye isikhathi bekubiza uNkulunkulu siye kuyena as the last resort athi okugcina athi ngiyokwenza okokuqala athi uNkulunkulu kade umpamba kade uyabona bonke labantu kodwa ngizobuza kuwenzani kuyavuka kumina kwesinye isikhathi kuvuka kumina inkonzo yowesifazane nomoto besibaswela abantu abathi bebagubokho besondela Jehova besibaswela abantu
athi inkosi senguphi iminyaka engaka bangaka abathi inkosi angifuni ukufa nje abathi inkosi nasekufeni nasosizini noma sebengihleka kodwa wena ungi-alpha